Idući predizborni spot je predizborni spot HNS-a. HNS je imao te spotove u kojima bi pitao neke obične ljude, kao naravno to je sve nasnimljeno, to su sve glumci, koji bi pitao ljude za koga će glasati. Prvi je Konobar. Za koga ćete glasati? Sigurno za HNS. Zašto? Svakodnevno susrećem brojne politike. Gobac, jesi to ti soc jeben? Gobac, što radiš tu? Jesu te oteli? Trepni dva put, molim te ako si otet. Političara, HNS-i su mi, nekako najbolje. Trepne dva put. Oteli su ga. Nema veze. Biće sve okej, Gobac. Imaš iza cuge. Biće sve okej. Pjevat ćemo i dalje Fridu. Za koga ćete glasati? Zamisli da čitaš novine, neko ti dođe. Za koga ćete glasati? Ja bi poslao nju u 3 pizde materne. Ali ovaj gospodin očito ima odgovor na pitanje. Za one koji razumiju biznis i koji će potaknuti gospodarski razvoj. Za HNS. Pogledajte kako odgovara. Ovo je najčudniji izgovor. HNS. Za HNS. Ko da je u jednom trenutku reći HDZ, ali se zezno. Skoro je rekao HDZ. Za HNS. HNS. Zatim ide Putnica. Za koga ćete glasati? Za HNS. Zašto? Oni su nekako za mlade. I nešto trkelja, ljudska prava, bla 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 bla. Međutim, zadnji odgovor zašto će glasati za HNS mi se sviđa. I sviđa mi se Vesna Pusić. Zatim imamo spot Rockeri. Za koga ćete glasati? Bez veze. Za HNS. Bez veze. Za HNS. Ovo je najjači spot ikad. Ovo je najjači. Znači, ovo niko nije siguran ništa. A zašto? I niko, pazi, nije ništa siguran. Zašto HNS? Nemam pojma. Ko je ova žena što nas tu pita? Nemamo pojma. Zašto smo naslonjeni u pothodniku na hladnom zidu koji je grafitiran? Nemamo ni to pojma. Zašto ja nosim palice? Nemam pojma. Gdje su mi bubnjevi? Zašto ja nosim gitaru električnu vani? To nisam nikad vidio niko da tako radi. I zašto? Smo mi možda bend? Smo mi krenuli na svirku ili smo se vratili sa svirke? Šta se događa? Hvala. Hvala. Hvala na čemu hvala? Hvala? Na čemu hvala? Ovo je ekvivalent ako da vam prosjak traži kunu i vama ispadne taman kuna. I on se podigne i vikne hvala. I vi ste kao... I on kao... Hvala. Izbori! Meni su oni svi isti ti političari, Mislim, ja moram zdrav život, a oni baš i nisu. Mislim, kužim, u Importane od mog užvaja, ja sam na biciklu, imam rukavice sa probušenim prstima, znači ili sam lopov, beskućnik, ili sam mlada cura sa filozofskog. Ja sam sa filozofskog, pa smijem sprdat. I sad tu nešto pričamo, bla bla. Ne znam, šta ja njima mogu dati, oni imaju sve, sve. Mogu im dati taj jedan jedini mali, Taj jedini mali, Glas. To je od sad način na kojim ću ja komunicirat. Znaš, voziš bicikli i... Ma da ga ipak nekom dam, no? Onima koji nešto radi. Ma da ga ipak nekom dam. To kao da cura u školi ima sve ružne tipove, onako odvratne, koje ne može smisliti u razredu. I onda konta, ma da ga ja
tu svoju nevinost ili šta god pička ili... Ma da ja ipak nekom dam. A? Pa ajde. Daću, nema veze. Dođi ti si najružniji. Ti debeli, ti. Dođi, ti si. Tebi ću ga dat. Užas. HNS. Nova generacija hrvatske politike. Kakvi su ovo zvukovi? Ovo Star Wars? HNS. Nova generacija hrvatske politike. Ostvarit ćemo modernu i pravednu evropsku državu koja će služiti... Kakvi su ovo kadrovi? Ovo su kadrovi, ovo je neki spot iz 90-ih, neka repčuga. Znači, to je to. Znači, ovo bi trebalo izgledati ovako. Straight from the underground, the only way it can be with me. When kicking the facts with a gangster mentality, laid back, waiting for a fool to get some. Then I come off and explode like a pipe bomb. Lyrics make you feel like you've been shot. I stand cold in my pose, watching your body drop. Punk, I'm snapping about a collar. You start to scream, always heard that a hit dog a holler. So yo, you wanna find a way to fade?